namukana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Ya namuntlha ta kha vula Mr Post a byi kutikiseni ka xandla swinene. Yeah, so hi ti 1 August of course ni fike ni scrolla ka account ya Mr Post. Loko fika ni scrolla ni fike ni hlanganisa hi Mr Post fika ditsala this post lati nga fika ditsala ku ri nge hi tali thangi diesel se ya durha hinkwenu hi ri la hosini ni ditsala ku Pops 3 ditsala ku na cancer Yehova ya line leyi loko hi hleketela yo ri nge hi tali thangi diesel se ya durha hi nga yi linka kambe na post leyi nga yi endla about then my gonna fill up na so I got that post le post ya ko dinga end 23 July difficult it's the same message as you can see that dinga fa tsara du thaka ringe tal petrol se ya dura of course fika tsara Pops 3 so ku tlhoko na one pops na anga mngana wa mina I think wa ka Mr Post na yena loko ni cheka account yena if wa tsara Chris Pops so Pops swi komela ku ivitera ko le ka Mr Post I'm not sure if ivitera xindyangu or ivitera ba vona or kanjani ku na lo viri Chris Pops man kumanyana mi nga ni pfula ka that case. All right, so a hi then of course a hi then yeah so swa ku le ilori ya Mr Post ya number 3 ani dizelo Pops 3 swa ku ilori ya dona ya number 3 so kuna cancer Yehova ilori ya dona ya number 3 oh well let's just read the comments hi vona ku vanhu veri yena mi ndaka swibohi tshame ri ku analyzeni so ni ta hlaya ti-comments ntsena leti nga na ti-reactions kwala ni nga ta hetela kona hi ta swi tshika thembani life yi tsala ku na manyunyu kam okay and then maranga ntshovela life yi ku ai okay and then Leslie life yi komba ku masiku liyeza wa va khome kahle hi ngwenya xirhandza swedi ku se na wena album ya wena i Jesu okay madloko ya lawa keep up the good work yinda ya ka Charles Malwangu la na yelo idela ngopfu lo data zo ku beef lebyo opoza Ben byi swi rhandza ngopfu loko u posta timovha ta ka wena Mr Post na ku hlava na kwenya yi nga opposite leswi Mr Post a swi vulaka hi ya ka Jabu life yi kombisa ku heavyweight ya mina to penda movha hi xikipa xa Bokat okay hi leswo vadala swi lo yeve Charles na kambe ya ha vuyela a na ku rivala since xingwirigwiri kati i mana a nga ku dyondzisa ku mbala hembe ani Mr Post mashoku ya Slayer this shoku yi reflect ani mashoku Mr Post anga hambali tihembe se wa Slayer se yi vula sweswiya okay so ri gaza no gari fa yi komisa for the comment ya jealous I go free well done the Terminator hinda ya ka president hlayisani ku swi swa ka wena swi ku panisa nhloko hi mabihani then tu spokesperson xa Ben Mayengani na yena swo mangutiva lomu wena u na nchumu ka na sweswo wa na sweswi I think leswi rakutsa swona na sweswi wa endla no swo yisa nsati ka wena va ya ko va ku lomba drug okay hlawu Falcon la ngobeni fa ku dange bro so when is it hitting Coca-Cola or subload leswi nga fika itsala swo kwala swa ku Mr Post it komena wa idea mali swo ku rhayela swa Coca-Cola or swa byala antifi but this comment yi kombisa swa ku misa lo fane ikulu ya Mr Post ne it kombana some information love nkona fa ku congratulations Posa McDonald kwana fa uterin BIG wise man fa ku Posa agreement Zemani fa ku Mr Post ka in the interactions to kwata ta lang lansi Felix BM ku yu uyimongo wala ku edelimbeda ciao ka life wena wo va hard work straight okay matimba life komisa ko si ya mina yi kokenyuwana okay then the family life komisa ku leswi nga milengeni naswona mi lo xava na hi ngove kona ni milengeni u ni tlhela ndzhaku ni vona okay swa ku loyi vula tintangu okay